Yeah, futhi kwethuwela bye. Abo bra, Ntoni? ngiyacela bra. Ayo, what up YouTube? It's yours truly, Kesaro Kenene. Back, yes, back with an amazing clippers. Yeah, boy. So namhlanje ngiyabona nanamajita we decided by etc. Masifonele ipasto kanye ex zethu lewe nibiza ngayo yabo. Sibaxelele ba ex sanifuna phone. And otherwise, subscribe, like, hit that notification button to be notified when I drop another amazing clip. Otherwise, I no. Hey, what up, guys? It's your boy, Too Much Ice here on the building, and I'm with. What up, guys? Your boy Inganathi Sroya. Hey yo, what's up guys? It's your boy El Keys. Funa isithico. Okay, so like bone, yaqala challenge like guys bola we. So qala umshita liyasi labo. Qala umshita. So uzethi. Thi unondo. Bekadon. Hello. Njani? Right njani wena? Right now, mzendo. Wenzani? Uhleli nje. Oh. Siyazi thina nabamos. Thina naba. Lindo kuhle. Hayi ufuna lo. Kusenda kukhumbula bra. Ngikhumbula ndo. Bone lawe after sohlukene lawe khandi izifile trend bone. Namashwa man anteni mfuma lo trend. You uyiqaphele dinyangelo. Bone kudala bra. Yeah, futhi kwethuwela bye. You. Abo bra, Ntoni? ngiyacela bra. Ntando. Cela sibuyelane. Yeah, wethu futhi kwena sobhoreka apha. Abo asangi. Hayi wethu bye. Emotion Jam. Wena ndifuna ukufaka qha into ya lo mnana umenze ntoni nje? Wamshite. bone lawe. Wamshita, umhithi. Sekubrekile. Hello, Ndomi. Mona, Mama, njani? right wena? Ngikho right. Uthena? Khumula wena. Hayi into ngifuna ithetha le. Yeah. Ngicumele call. Eh, Hayi. Emila, Ndo? ngacela uthetha. That. Ufuna bra. Hayi. Uyala thunga ngakubona nje ubhanga. Ukufuni nami. Serious. Uyala thunga uni. Zapha. Right. Zapha. Fenda. Zapha. Asugula wena. Afuni serious. Yakho. Xa ndiyadlala. Udlala. Iyadlala njani kho serious. Ungandiyazi prank le ndazazi prank. Sona uphenge wena Dani yazi wena. Se. Yeah? Sona uphenge Dani yalo wena. Yo, unathi log in. Yeah, uthunyelwa thumi zakho uphambene. Se yo phenge lapha serious. Thunyiwe doctor yazi yakhe. Ona thumeka mse. Hayi ayakho right. Afuni bra. Swamthunya ba ubazayo namba yakho le. Afuni na yes or no? Yey ayo namba yakho le. Ula. Yeah. Ndongo.
Hey, sogula wena. Shi. Kawucima khona. Ungifuna kubhanki. Ngisena data nxa lomfuna ngale phone. Data phone ngale phone. That's why ngifuna ngale phone ne data yona na data. Yabo, phane wena. Kodwa ngibulisa ngo. Kodwa ngibulisa ngo. Kodwa online ayakho right. Hotspotile like say hotspotile fethu. Right ngalokho Tom. Say afuni. Yakho. Kana ziprank le. Ami Papa ngiprank nje. John serious ngobe. Pheliwe phela prango. Senafuna na bag. Yenza i-video call. Ngibona hlena abantu. Senza clever wena. Hello, bro. Yenza i-video call. Kasho mzama. Yi. Hayi bo. Yala bikaya. Serious na. Right, kalau kau pernah sebab tak cepat ni aku tuk. Kasamis. Itachi ngokani. Ya? Pendula loka pendula te. Imani. Ba usira bukan tak cepat ni aku kasuke. Serious. Wana tuktezi. Ana tuktezi na ba? Serious we. Ana tuktezi na Serious na ba ngifuna ibag. Yaphinda umbuzo wami. Right, kalau kau ni. Afuna siboyelana. Pindo. Pindo. Ngakhumbula fika kakhulu. Goku. Ngakufuna. Goku angiyakafuni na ukufika kanjani? Mothi pesaphi? Yaphuma. Asifunywa sonke. Yabo le yamna ndithi. Shota lenwana wona ikaka. Shota wena pine. Aya, lizo. Shota wena bro. Funny. Hi. Yeah. Machin. Man, like Ukraine. Right na. Right now I'm Lavi. What's that do? Nje ndinde ngalakabas. Ba? Alak. Ubani? Ngichomyam. Osho. Ngichomyam ke. Osho. Ayitsali. Man, like kuze nikufonele Lavi yabo. Ngiyakhumbula bra. Kamne sukte. Ngiyakhumbula. Mhlawumbe ngathi Ngikhumbula. Like ungatsho bandibhorekile but cha ubone ndiyakucinga nje. Awucingi. Wes nam dipho. Akawucimbe umculo do. Dithi wes nam dipho ke sala. Abawuluzi. Nje. Abawuluzi. P eramaphosa. Ndisephela ndaba. Zakhawulela. Yo ayibo aya. Suwara ngizokuthatha ncako kuye. Like that. Bra like ikhona iwe bemfuna ukuringela yona la we. Qha ubona ndiyabenza ibe kanjani. Ngasindibekele faces ne. Ngasindibekele faces. Ya ngase nikubekele ebusweni but ngayithetha na kwi-call la we nxa kubone angisakwazi uzibamba. Enzithi baza kutatshe ngongoku ntathu. Dithi bangalenzi baza kutatsha ngongoku then untathu yabo. Banze zayiringa ndibawuliringa ngoku jo. Angisakwazi uzibamba. Bayiringa ngoku. Bayiringa ngoku. We. Ngasendo umuntu. Phuma phandle. Yo hayibona. E-toilet. Abusikala ngamavasa. Nxa mbona anonqeni iringa kwabantu suhara. Like anamafoni.
Shini. Jini ke? Ngiyakhumbula bra. Umculo. Engase sibuyelane. Yo. Sulaha bra la ndi serious jo. Ngabahleki chini kodwa babantu babeka ki-status zakho zindo tom zakho. Abantu baseBhayi. Chom zami. So like ingasipana le way yami nawe xa uchongile wena, ene? Ingasipana. Ene? So uyanivuma bra. Singabuyelana bra kombi. Jo man, sathetha phale ithizi yabo. Okay, ngizathenga idatha ke. Oh, ndakuthanda ba. I love you too. Sure. Uzabuyelana nyani lo mntana wenye what's the call? Yeah. Let me advise you. Yeah. Subuyelana. Yeah. See, now I'm a boy. Melana. Hayi ba. Sibuyelana. Ya mzaleli Machita la kanyela ngalo negengini. Use. Machita. Igama. Sengicela iprank man. Akusuba kutheni yabo. Hayinoni. Hayibo ucimeke ngifunela for uthwaxa. Easy. Easy wena. Hayi le ayifuna ukreka. Easy. Guys like andiyelanga lo nto cherini yabo. Like ndiyelutha. Hayi akhonilo ndiyalo ndo mna yabo. Kwale ndabuyele kum yayazi bani umuntu onjani yabo. Hey, what up bafethu? Yabona ke it's the end of the video about the prank yabo. So like comment down kubani onicinga one aura yabo, or like bone was like more effortly or grand yabo kliwe, but otherwise subscribe, hit that notification button and like yabo, and thanks for being here. Wait, yabo, before until up. What are you gonna say to your mommy says Bugelele way? Maybe like if Saktonga ka TikTok. Okay, sino na destroy. Nana. Look phone. Suka. Wena. What am I gonna say? Love like speech. Speech. No comment. No comment. Focus on future. I love you. No, future Spain. Oh yeah. Exactly.